Antonimai. Antonimai. Geras, blogas. Gera, bloga. Aukštas, žemas. Aukšta, žema. Didelis, mažas. Didelė, maža. Kietas, minkštas. Kieta, minkšta. Senas, jaunas. Sena, jauna. Protingas, kvailas. Protinga, kvaila. Šaltas, karštas. Šalta, karšta. Stiprus, silpnas. Stipri, silpna. Storas, plonas. Stora, plona. Linksmas, liūdnas. Linksma, liūdna. Ilgas, trumpas. Ilga, trumpa. Platus, siauras. Plati, siaura. Gilus, seklus. Gili, sekli. Įdomus, nuobodus. Įdomi, nuobodi. Tuščias, pilnas. Tuščia, pilna. Alkanas, sotus. Alkana, soti. These are the endings of adjectives, all three types of adjectives, and you saw that they have patterns. Like if the masculine adjective ends with us in singular, then the feminine adjective will be a or a in singular. And if the masculine adjective is us, then the feminine adjective is I. These are the endings for singular and for plural.